Tapi pidang ko anam banyak sutra bat bang. Ko iken aku tang ba nalek syukum nu. Yo la saya mesti nak syuk yang ah. Bela saya ngan thon kendu ujon bat un nyalam lang yu bang. Ngan sabatai manga ya pi kum nu ban le. Kabi am lek kum ta. Hoi kabian. Balik melek kemen kan ne. Kerja kelak trek me nga. Kumtas ya. Ho akin me. Mentangan yarap kaliang mga panwat ya meli. Ngalong tu men aduk mensua. Tang layu mame miru panwat nga. To me ngasa panwat ya me. Ngin saya lekai le shaili. Sonde. Syai. Sibut kat payala mengakin me. Ya me te ngahapan but bentoy. Kat siapa me alam. Ya no me, ya bam jano syua. Ya me. Ini mau lekum ne. To lepet me. Pat man le me. Hebo. Cilik keren ke tiga bro. Kebang ala khat kumdu na kita joni. Kumi keren kai polak me le. Cime. Kabriu yu ngan cilik keren. Cime. Bang, maafnya nggak. Itulah dia pi. Kamu kuat syuk bandon dengan nak pi. Davi. Narung ngait palat ya pi. Ngakthang ka man sem ngatang syutir hakot tu ba pila don lok Tabok balai pim kelihok yang ah balai tu ru syukir membananga ngan le kuno ken ngasau saliate ngalang mut pila don lok sisa Davi kau pamap ya Tabok piro maaf yang ah ngai tang ya pi tabok ngaru di tang ya pi Radangan tiap pang ada kibun benai. Harai kamje yang igum ni. Hendreng siapoi supet. ngasusun aye pi bangam jutip ju bena papiak pang haduk lai tau benai Omelei mentang laksain bahat ya. Ngaru ngeisnei lada kipang mapi. Kumni teh ho akin.
bong makan mau na em kumba ong mga penduk kijingkan mau kumba penduk ka company Aircel. Tu me. Bala dia mentah. Namar the bong badafi kijis tanat iwei lingba company Aircel te. Ngaong yu the bong po un penduk no ya kijingkan mau jung uya kadafi kumba penduk no ka company Aircel king. Namar nginang mut sisa pa ila don long kadbo unipan isukan mau sa ben. Pilih dia. Ngatran ada kam duk sisa ka company Aircel. Kana melong kum de. Dene kani kadau. Bangaru ngami asyuk enam bajang utabak. Anda ngalak klaim. Blengnya kijing id basisa. Pala dia bentau bleng. Ngimlak sisa me ban penduk. Om kum ka company Aircel. Pasisna da kibru. Nanti tekil aduk sisa me. Balat hadu breu kasuk tu me ban penduk ban penja. Mentapat filabat tingkat ke company ayu. Jangan ada phone. Pejo kaduk biang kani ka company te. Pitang suya sakma biang sa sistem telak kod artan. Ya nak me. Keren mele umlut kan ya.